Ni pi ni September ni sagi tuni simding Mark alian som aneu som le tum pan som laguk. Pasianung na sunga hibang mite aom ahihi makalian som aneu som leli. Pasian tunga kinga. Ni pi kal som apa katunu enin tuna ngai sutuak si cha kachi. Honget dan pen keizong kamai puaka tuna ngai sut luachi kilang hiding hi. Nunule papain nang hongin ma mo pipile pupuin zong hongin ma na chaya chin kaho pi uhi. Tuate laka Jesu in hongit pen hi to pen na khempe kitchen na hi kachiu hi. Tuale mei pi hu in amut khiat chang ni tang kimu bangin amai hong tangin hong nui mok pen kalung sim hong zo lo ma hi. Pile pu te in tu te tel siam ding akilung gul ma hi hi. Katunu hong kizia pen anui asa kahiam kachi komin kaho pi kamal te hangin lungdam na to anui hilim lim hi chi katel hi. Tua katunui mai siang tawin pasian ung na pen hinaw pang te bangin san ding hi chi Jesu kamal hong phok sakhi. Atungwa khut nga in thupa apiak theina dingin mi te in atateu ama kiang hong pai pi chiangin Jesu in hi kamal te na gen hi. Ahi hang anung zui ten Jesu pen thupi lua buai lo ding chi ngai sut na in tua mi te na tayu hi. Tua zo pen Jesu in nong kai sa hi. Nau pangte pian zia pen kiniam hiatin mi tunga kingau hi. Eiten zong Chris tung tonin pasian dik na inga theina dingin ikipat sang na te helin na hem pe ama I ap ding a hi. Tua changin lamet a omlo hi leitung pen amanong khel sakin pasian to nun tak na ton tung kam chiam hong pia hi. Tua in hong mai tai sak ding hi. Pasian na koi chikisap hiam. Ama tunga nakingak lam na koi chitang ko ding hiam. Aba pa o nahe pina sunga kiniam hiat takin nung tain mite ahom son dingin hong hu in. Amen.